Ibihe byiza mwe mwese mukunda ibiganiro bya CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Twizera ko wamaze gukora subscribe, niba utarayikora yikore kandi ukande ku nzogera ushobore kwakira amamenyesha igihe cyose dushyizeho inkuru. Ndi Jean Bosco abayisenga, muri aka kanya tuje mu makuru agezweho by'umwihariko mu myidagaduro. Tugiye kukubwira urubanza rwa Ishimwe Dieudonné. Se bimeze bite? Nibyo ngiye kukubwira, ariko reka mbanze nkubwire ko turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. N'uruganda rukora akawunga keza, ni akawunga gaseye neza cyane, ni akawunga urya ukamera neza, gatera imbaraga mu mubiri wawe. Ikindi kandi aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge. Aka kawunga ugasanga mu maduka hirya no hino hatandukanye mu gihugu rwose urasanga aka kawunga. Ikindi aka kawunga rwose ushaka kubaza byinshi, uruganda ruherereye mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Uhamagara cyangwa kuri nimero 0786561468. Reka nkuhe ikaze rero ku buryo burambuye ku nkuru yacu y'umunsi yitwa Ishimwe Dieudonné, abenshi bamuzi nka Prince Kid. Kuri uyu wa gatanu nibwo ubujurire bw'uyu mugabo, dore ko ubushinjacyaha bwaje kuba bujurira uyu mugabo, rero akaba yaramaze kuba ajurira. Ubushinjacyaha bwanzuye ko urubanza bw'ubujurire buregwamo Ishimwe Dieudonné Prince Kid rubera mu ruhame, kuko n'ubundi ibyarwo byamenyekanye binyuze mu itangazamakuru. Umushinjacyaha yagize ati abantu batazagira ngo ibyaha aregwa ni ibipapirano. Rwose kuva yatangira gukurikiranwa, Ishimwe Dieudonné yakunze kujya aburana mu muhezo. Tariki ya 12 Ukuboza 2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamugize umwere ku byaha yari akurikiranyweho byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe rwategetse ko ahita afungurwa nyuma y'amezi 6 yari ari muri gereza. Mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatanu mu rukiko rukuru, Ishimwe Dieudonné yunganiwe n'abanyamategeko bagera muri 3, ariko nyine abarimo Nyambo Emeline wahoze amwunganira kenshi cyane. Ubushinjacyaha bwatanze impamvu 6 z'ubujurire kuri uru rubanza, zirimo ibimenyetso bitahawe agaciro n'imvugo z'uwahohotewe nk'ikimenyetso cy'ingenzi. Umushinjacyaha ni Nahazwe Roseline yagaragaje ko umucamanza mu rwego rwa mbere atasobanukiwe neza n'imiterere y'icyaha, byanatumye yirengagiza ibimenyetso bihuje kamere bijyanye n'icyaha aho gushingira ku bimenyetso bishidikanywaho. Yavuze ko umutangabuhamya yagaragaje ko yahohotewe na Ishimwe Dieudonné. Umushinjacyaha kandi yasobanuye ko banzuye ko urubanza rubera mu ruhame mu rwego rwo kugaragaza ko ibirego Prince Kid akurikiranyweho atari ibihimbano, na cyane ko urubanza rwe ruvugwa cyane mu itangazamakuru. Yagaragaje ko ibyaha bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku mibonano mpuzabitsina bikunze kugorana kubonerwa ibimenyetso, kandi ko atari umwihariko w'u Rwanda, ahubwo bwatanze ingero z'ibihugu nk'Ubufaransa, Ububiligi ndetse na Canada. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko bwifashishije inyandiko z'abahanga zigaragaza ko hadakwiye kugarukira kuba uwahohotewe yaremeye ko imibonano mpuzabitsina ibaho, ahubwo ko hagomba kugaragazwa koko niba uko kwemera kwari kuzuye. Prince Kid yatawe muri yombi muri Gicurasi 2022, yagejejwe mu rukiko bwa mbere tariki ya 11 Gicurasi 2022, aburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Urubanza rwe rwakomereje mu muhezo ndetse no kuwa 16 Gicurasi 2022 urukiko rwemeza ko afungwa iminsi 30
sitopu y'agateganyo mu gihe iperereza ku byaha yari akurikiranyweho ryari rikomeje. Prince Kid yaje kujuririra icyemezo, ariko ku wa 3 Kamena 2022 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko akomeza gufungwa iminsi 30. Urubanza mu minsi rwatangiye muri Kanama 2022 rukomeza mu muhezo. Uyu rero mu kwa 12 nk'uko nabikubwiye nibwo yari yaje kuba arekurwa, ariko ubu ngubu akaba hari kuburana rwose icyo twita ubujurire. Ni Ishimwe Dieudonné mu minsi yashize nyuma y'uko afunguwe yaje no guhita akora ubukwe n'uwo bita Miss Iradukunda Elisa wakomeje kumuba hafi mu bihe bigoye. Mwibutsa ko iyi ni CMC TV Rwanda, n'ahandi hantu ushobora gukura amakuru agezweho kandi yizewe ni hano kuri CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Make sure Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayiteyemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusanga ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu.